mua ona whaawhenoi in whaatalo whaatu i le mai o le tātou kuleanga ia e teina ne fo i le tātou tulu whaawhenoi i whaapito le tātou to maa ki poko me se fo i le vasenga o se taulanga i tātou o lo whapeo na mai tau mai le nei por kalame o le kapite le Ekalesia whaawhenoi in whaatalofa ia i tātou mai ia tunu i mua i le tātou por kalame le lei kapite le Ekalesia mai le tusi o le lau tātou si. Ia, whaafiloi fo i le Afioga Patele Ioane Ono, ma mafuta a wāra tātou por kalame i le nei fo i afiafi. So i fuamria lau Afioga Patele? Tai le fo le tua, ka koe whiloi fo i limonua o le tua nu. Ia, me se fo i le whaafonga tāpoi mai se tātou o tunu, me se tātou kuleana, ma lor se tua, ma lor lange ma. Ioi, ia leu mai a kule le uperi peunga sa ako alo whaiwa i e kausanga ako. Ia, ka kunia tātou. Peun tau alunga i le ason nafi. Ia sa, te mai api nei. Ioi. Ia ai, ioi, mai ko kele ia. Ia, ka pinganga plan talawou. Ia, whaftai po i le peunga ake rukupo. Usa e fo i mua. Nei por kalame wha Dawiloa ai le sabaringa le Ekalesia. Ia, ia. E kako ia le upelio wha moenga. Ia, wa mengonia muta. O le papenga o kapu. Le upelio, o le lolorangi a kua le Ekalesia wao. Mai e te mapa ia. Iusko inga o lango mai tesa. O pe Francisci. Tero fai. Ia, o ia foi o ngani kusi leka ke awa ulu keming. Ko mai kia ia ale rawa ka ke pisa maka ko tala la ngalenga ana fokuan ia le vo tu lai mai pope leos fumul fala to ia ole mo fa ka ua pope leo kusila ia wa fenga ia vino no ko inga ka mapa ia ele pe me ka ku le sengi ka ko ka e sa ule si ka le permen felis. Ese aka komeso, ese amela lani sa ule se le manga ai cool, penga maloles, kale pela come, a world fa como wanga me, e pela come fo ya, Ekalesia. Ya yo, o fa ke inga le ka ko follow mai ko wow. Ia, porque que e fio mai ya pope leo slufa. Ya le sa ufa mai ka ko angal kusi le, al kusi ai, kusi le tama pa yo pope Francis. Esa wisi ka ave ngalengalis pe on sa no voia ia tama pa yo pope leo o wanga mai kaum farong ngofo maka o fai senga ru ngai me na pongo action me me anga e kan ngo mesko Francis action ia ta tele ia nga e tu ro am tangor ta po la me fate ia sa no ia se stando pe on am ta lia ta po la me ia ta to amata me le tu e me ta ki te fai so fa tama le ro le nga pa ia mene le tu al matu tama ya malo atua ai lau mo wa lo ki ngalo mo matu lau fa na u ne le langi me se ko si matu no atu no Samoa ya me matu pleanga na tai yo su lo fa mai ya matu le aso au lo sa pe au fa mo mo matu pangalia te mi fa malo la o pio le mato talo fa mangalo mato ya fa penal fa tupu mo fo yo mato loko mo fa mo ya wale fa tinongo le pedi sa mato wal foi va ya o ta punia ya sona fi mo mato nei pula no sa mo ya o nei ta punia mo ka punia ya ta punia ya to tongo e pe se taua mani fuo ni pedi so fuo mani langa pa laso o matu tangata pa mie si o matu tulu me sana pa malo do mai pa mianga mo tai tai ni la tu solo pule ko kala me manu ya Samoa amata mai man tele se pa e mai ya pa mie mai foi ya na ua mani Fetalaiga ia Mulitalo ia whaatotene proklame e maisela whaafonga o Samoa atoa. O mātu talo malilenga nei o na keriso lo mātu walii. Amene. So a whatamare alo le ngāna whaia. Amene. Tai lau whiunga
Mulitalo Atonio nei po kalame matango fie po kalame taua patele le vesu tolu ai le hoi sa ka fasoa ai le mele ka spirituality of the creation ke le afangisi vanga le sa ka fa mo kala ai e le ngo ka ka fa lo spiritu fofoanga mo na au me umara va fa ile tu o me ola e ola a fa ile ola o te me ola o le tu le ola God is life ya me la nga ele va pene o ka America ke igulia nga pa ira fio la aula o le nga pa ira fio ka paula ai the fact that o me ola a le ola e mai le tu therefore ele la ko spirituality pe umila ko ola pe pula ko pe ka no ko la sa ke yes they are a caress of God no vinga o me nga foi ele tu e lo foi tu e pa pele ele tu ele no fofore ko fa ele no fofore ko ya nga ko ka ese me wa pe fa pengale ya ko man angole le a ko le fa sangue mai o me e kupu mai me by chance alfa ko fa tu le tu for e se me kupu by chance. Everything was created for love. Everything was created for a purpose. E se me so fere ko ele se wiva uma etawol ole ko fa punga ole ko fa punga wa ole tua ole ola afera le ola liu le ola me ola ia o que so le tu esa o me uma le tu pa lo mo ne ka ua le tu afera ka ua le tu ka ko e fa la ni ka ko fo li ma fa tu so le tu ka ko me ko wa ma to ko ola pui kausi le e so so manga yang le lo foi le tu lo foi ka ko al end result e uli lo so fo ma wola awata ko fa le nga ngi me ya foi na ka ti ola mai o le lo ko aka ko me ai no ni pe ole ka ni nga va spirituality da o le creation ya ka ka ngo ko skemo so la ko mo sa mo ya ya no sa mo e spirituality ya ka ko avale ka ko ava yo na mo ava ko mai ya upo ko ina la avale le tu e le ma se ko mai pat la ko ma fo o le ava ya fio le tu le mene fa mo avale avale tu e le ka ko pa penga bo se ko o pasu culture indigenous understanding indigenous wisdom. Mas singa medio lot pa lagi. Kilo nga mo PhD mal BA mal MA nga ka mai no oka. E yo le ko fa ma fa to tanga lo. E ho i fa ka we ka ko o me alo si. O PhD siginga. Ala ke sa mo fa lo nga yo ke sa e fa ve si ale to. Tapi ho ya ke fa ma wo runga e la ska ke va le poco e wa e fa no se mo e fa lo ya oi fa lo nga mai fa ske o i fa lo nga ke ke i kinga ai o me alo fa e lo ko ku ma lo nga but in reality ke sta ke mo finge to e ma defense dissertation e mo e PhD ia alfa lo mai lo nga lo fa ia la o taktais al takta mo ia yo ka kwa fuldinga poko fa su e nga fa ipe pa ia ia matifen na dissertation ia nga mawrona ia nga lo longa yo me mo ia la ya ai o nga o me nga ka ia o to fa le to ko ke le PhD ko ka ko ele to fa mal ko to tanga lo mo ko ele ko mo le ma fo fa mo le nga tanga tai me alo fa le ko se ta to no me alo fa le ko le ko fiki wa o
Ola mai ka mga insert ia me ro foi ia e hola ka ko me ka ka ngani pengale a faingi fa la me fa samo kula mai o lam ko kai la ku ko ia e mo buanga na fa langi ma fa pai pa ia ma malu ole ele mai ia fa kulonga le kupua ma le lau ai ia fa kulonga malai ia vai o ponga malai fa nua ia fa ile men ia ese mang ia nganu sa mo ai sia fa kulo foi nga me ele o foi sa ka ko me ma ku ka ko me no ale ole nganga le sa mo ale nganga be pas fa kulo mo ai sia nga eu ka o ko mai na ko ikiesa ta ko sang nga sale nga sul kai ile mafofo ka koliko ma ka pasifika ele fok ala mo ile ka ala they're still around ma makako yo bueno ele pa la ko nga malaya nga la ko piso de mo fakulo e fakulo winya nga le spirituality ya ai aso ho ile mos ka ko nga de Los na kamakua ya kulo na fa kongo aga mi ki ele va kapuia wala va ya o spirituality ya o creation o le va ma le tua va ma le tangata va ma se sio mama e que fa kulo se sio mama me ona me umanga so me na ngai a ko ye ka wai ke le ka ko no ma fa samo ya ma se fo le no fa pasifika indigenous wisdom ele penga ko le se ele me fai se la ka ngo mai le tua la ka mo spirituality o le tua ya vai foi lá e se com o po mo ya mo se la fi ngau mo di le pa yang ora ko ele e man ko la one tree hill le Lewo wo di sila nga misa ima feoke giskang mga palang ekipi lo ala fa chamalo this is our sacred space o foi oi hawa ya ka kan ngoi fo lungo bonga sacred space mo Hawaiians ngai fai la ko so kai me ko this is culture ia di foi aos cadia Aborigines, ya o Maoli, ya o Pacifica, ayo. Ese ma ayo ta ko spirit, ma ngai ka ko le ngana Pacifica le upule ole mana, ole mana. Because the mana le por power le por spirit le upunga ko sa umaya ya Pacifica. Ya pero la fengol awa fik ya lo fengol awa tutulang dina mana pai me aqui ia e palang e assumir ai lo le foi mo meu gestures mo upu e lo ele melhor ore ka ngor fiki ka ko amare da wi wa fa mai ka ko ngo fiki la makala wa e ka kau foi ko fai u ile la ko culture ale foi fai u e sawa le spirit e su e sawa spirit e su e so melanga e amaka ile ya nganga pai ulianga pe fo ka ko me fai amo ka de ko fai le ko wa le ko le nganga siki ia pe wa de asi me de ka u me de ke le yo me ka ko nganu e me se fo la le ngaka le nganu sa mo lo nga tele o mu ho ye yo mu ka kas ma ko mu ya ya Ibu ngau ka ole, ibu lo vai roi palo. Ia fai nga me ar u fai nga ai. E ave ser kai kai ia. E ave ser ngaki dia. Yo. Ngaki. Amore ngaki le present yo. Lab va be ia. Ia. Ia vai o kananga fa le nganga bu ngau.
spirituality ngā ora kōmu ura ngā. Kele ngu, o isi mu me meo mangu pa pia, ngu o Salimo. O Salimo e kaua le kuri. A kangi rot kuri o iro kaka e kaka la oksi. O resi o le vea. Resi ngu o le vea. Resi ngu o le me wanga le kama mai pae wanga. Akafa e. Ia ba resi nga, akafa. Oi makarong feel day may kamanga ba oleh fa spirituality nya oleh fa bi o meni fa ilo ye mela ku vai mo meu le vola ka ko ye yo o mele le mafu e ala o pisa va pe me ola ma fedele ngai sense ngai mo ilo han me ele me la ku already against the nature. Nga ke loa ele me la ku ia o ngai maura anu ku ia fedele mo ye se me se fe ngai lo ka ku ele me la ku ko ele vai o ka ko mo na o ka ko e ka fa anu ku ia ka fa o pus ko ai me ngai lunga Facebook o meu povi ia o saule o fe kuli mai le leva ai sabu mal ia le lolo le foro me ku ia se va ia o ka ko la na pa aso me ia o fie i po kana me le o va ai e au ni se are le si va ko la so le ke ni so ma ia mai fie o ka se mo ko ka ia ko o mai ni yang kan ma lo va so ke ni kwa pai si va ko yo le ka lo ia vai mai e se afi ka me ngale ko fa nga ia fainga ia so ia bi fo ka ko va le ia na vai ka ko va afi ko ai lu ngale la ia ai kai la ko yengi meo ni yeng kompas ka pasa mati kio la mai o so ela ko la va pe e kio me sa will sabi bye this all creation spirituality nya fatau tai e meo se o manga ka ko la e vai ia mai panen mala ko kompas e kilo e o ka ko pe me ngai la ala o ia pa pe fora pa pe ka ko ki kilo me la ro era so vidi la sa ese lo mi e ka ukala mania kula ka ko a multa e ka mo mai e foi na tula e ka ko e sia o spirituality o le nganga le na kula e ka mo me ka ko ma si ai ku pa ke so ka i mo meu ko ngeki mo o umane umani ka usan o ka ku ko ngeki meu ko mo si sio manga ye ese i ka ko mo atasi ma le tua ese wa le nganga o le tua le ngau se meu pa mai ele e ngola ngau se le kula la ona penga yo ye ole nganga o le tua ile fonga tai ka mai no yo mai ka ko Mua mai dai fonga kai e fa solo mai foi i fonga so if we look at it ka se ka o ka ko so ka ingaman si sioma mene isia ole ka kilo ole ka mo mai le tu si sioma that is creation spirituality ave le ngama kan mo ko iskemi o pasia ku por favor ya tolo it's a book creation is a book we have to so pusi ka la e ka na mo ngana pa i mai le tala na mai le na ma kala ya creation na le pusi le le creation ya to mai ya kama pa ia po Francis o le book ya ata ko ki tiro mo ka ko oka e ke fa lo ma ia mai ya no fo le puta o le pusi ke fio fe ka le lo pe por io e le ia kai o mai so le la sawa ngi ka po la ke maka wi ke sa no kan ma ia sam sa o le ngala le malu kan ngon ngame o se miske dio ya le ngai fu ia square mo le pingol ngarengo ka ia so ai ni square mo fu vai
The mystery or the mystery of creation, spirituality of creation. Never my foot whisper, why? I'll go for land, color name of the Upoletua. It will go color my ma, Camera Francis. Yeah, well. Kau kakala mai ma, never kau kakala mai ma mala amu me ka kau pe. Ada sepekan mah dia ngakai ya sangat kau kumyu. Iya, apa yang kau de Paris kia apa nggak de? Aku iPhone so from war. Iya. Lalu kadang ada apa? Wah, lalu apa itu? Cuma Juan leo lah, orang aku ada apa film ni? Lalu alai pas ya isu kan. Iya, wah. Iya, wah. Alai lalu leo lah. Mèo đó, mèo đó long creation. Yeah, sao ấy bây giờ của Saint Francis of Assisi. Là ông cô đi ngầm ấy. Hey, giờ ấy phải đi mà cô bị pese rồi. Cả lại ta là đi. Kamu kapoi bangu ya sa. Lah kapela kamu. Iyo. Dia bi ngode. Iyo apa mai le leo bangu ah. Leo bangu malako voice. Kasi. Makang ofi fa pe ku ile tu. Ni voice mang ka mai bangu pole sang mo pole la. Eu ai mo me le ko le. Kamai kang ia fi. Alicia. Oi. Yes, kamai Alicia. Aquela mo apa solo ele o kele. Le fa ido me de Alicia. Wo le fi. O kan you fingalo. Ya nga. O wa ile ngabe. Alicia. Como ia fa com uma mago. Tole. O kan ia Alicia. Kope. Wah. Ya ale mo. Ya. Walking ka ko kaya. Walking nga o po mo. Hey, mo o kangi o vingi mo sukas. Ho kai me ka mo ya. Me mo fiapi mo sukas ka longa mo. Ya, ata ngo mai nga kula ya ka ko. The creation. Yeah, it's spirituality nga me. Ya, o fe ku o la. O fe ku ma. La keke ma la ma masinga. They all speak something of the creator. Iya, fanya nga uma ka ko ko kam foi fa ma na ngi. Ile ka ko ma o foi me fe ye tu. Maka o fio fofanga de ku. Ela ku eu fua mai se au ke maka o fia. Ma fo fora ia de. O inga ma fo me de. Na ko o ka manga ngai le au ke o isi ko inga la au se ko ai. Ke langu langu. The shape or the color ya vesini da oi no foi ko fia sain ki se ka foi ni la ko me fa mix la ko vai la o le foi sain ki no foi me va ya se va a very simple okay produce me for all ya na ko tamai tai ka mai ai se ya wa ki le o date ya la kuka e kama ku se ho ia pai ka ko ula e fa nga fasa se vai ula manongi ula amin no me o mai ai uli so ko tanga sama le tu o se mai la ka fa nga solo ko desi wangala ela ka mare ile wangala ia Lena ai kiale ka creation spirituality le foi kana ngom bishops makali hot kusini la tatosi ele os ko foi o Francina na ima ko foi vai kus ma ko foi mai foi mo conferences of bishops around the world ya pengo kan ngoi foi ya ko mai pepa ni ka ko mai fisi questionnaire to fa kumu ko avi e fa wo ye to fa to ma pa ye Pope Francis e fa no me ku si e ko da ka ko bishop si back ya la fa my Japanese bishops Mike to sense each creature singing the hymn of its existence is to live joyfully in God's love and hope. Now that to see number 85 ko mo ku si
Ya vai mangai fa punga la bishop sa pangi Japan. Kamai o ka ko fa long ko maka ko sensinga le aku mai le akana nga le singing with the best creatures i fa tai le tu le la ko hoi existence is what is to live joyfully in God's love and hope. No nga winga la ai soi fu ma ola ile a lo fo le tu ya man fa mo le tu. So there is hope. Ngai mangu ya. There is hope. Kau dia tele fo email o soi fu ngai me o la ngo ngai me o le ka ti lo. Yo. Ko ko ba vai pra ke me ka I fu mo. But it is a mystery. It is a mystery. No for le fo email la. Ma wo pe ngara longa de o. Olha a capela vai. E vai nem me faz de menga. Lá casi de la coleo da. Aku tu enggak kau colea. Era ala la ngama se vivia. Yeah. The Catechism of the Catholic Church por Kapite le kasi katun. Ya foi mela ko fa punga. Ya me ale kasi Christ or the creation spirituality. Kamaya. My God wills the interdependence of creatures. Longa winga. Olha mera fofoinha le tua, ia interdependent ia creatures. Lang resi. Io. Resua vamos. Kufa. Ia fo ia meola. Ka ko ia meola. Ka ke kufa ia meola o mai o wala meola. O la o ia sa. Ka ko somo ka ko fik. Io, ka ko somo ko fik. Ile ngandai fo ipo Francisco Assis. Ai ka ki fai fa le ngai la au, fai fa le ngai me ola. Ka ki ku fa. Ya ma ka via, ya. Ya ka ko o e ko TV la son ke yo, so ko ma vo ko. Pa ki ki wa wa pisa e fa le mo ale a Frankie. Ki wa ko news la so. No se me ali. So the news. See? Okay. Ya gue cek ko yang sa mga may po kana men come on cek no veo mo ila lisfel mo o mo nga na ko ulu may arpa mo ya arpa mo may pakawya no lisfel mo na nga fertilize yang ko mo malissimo ko Okay. Ya lo veo nga kala lai ngay meo lang ay ka ke ay ano le mo o fo mo Ala ka ko lang ka fa lang ye depende ka ko yo aya me ka ngalo wa ke oi ka ka sing ko mo ya me ke do se fu mo ku ka la ka yo a fo wo ka si o ki le me ya le winga fa ta ya e vai e si o ki le fo mo ai va ka ko ve e ko so mo ko le ni mo o ren que foi no olha esse boy foi que qual esse boy foi eu que vou precisar para ele meu não é olha we não gaan van tenen we depend on these things interdependent so we não precisa o kaku ko pe pa le mo fanga ne ka nga ye vai ka ko wa ko ya nga mai Ele vai pegar um oi boy. Ele vai chamar mo. Ele vai chamar mo. Essa aí na hora de malito. Fanga ya boy cultural. Ai foi ya boy cultural. Fanga o povo, fanga o povo. Essa é mais que a filosofia ali. Yes. Fanga ya boy fang. Mas eu me. Vai que ele já mo, le uno le atato. É fanga o mo ko ale foi. E ko ko les kam ki ku prang ka ro so pe do alo ka la ko pe mo e kangi ka ai ko se pe ro ki pila ro da lu ko ka sa mi se pe ai ka ko fo I anga va pe ka ko fo I le ka ke go le ni ka wo le so ta ngale interdependent nela nga ka la fa ko nga mai la foi fa to ya salo ka manga le kwa mal lama le ka ngo ko
ke ai la wai na luenga o lima e tali mai le tali mai le uma ke uso kur ka au lo fopo mai fopo mai o sui mai ko lo la kapis o lo nga ke lo nga fia yes na ku o so i fo lau fo na ko po i fo ya ke la ku lo o fa i fa pe ku lunga ku mo ko la ku sia wa pe tau sia so wa pe e si vai so ma kala mai ya sia so pula ai no vai o ko nga el process the process nga fa ile ko nga pulo me fa mai moi si me ayo yin kanga supa ila lo me wa o ke me pula suma di e vai me nga lo nga le tua fe me o so mai ka suka fa suka ye pai pu yin kanga suka me ala fa ile tua o fo na do ai fa mo lo ko ye fa ka ko me nga o fa i ma ke awat ka mo ko ai fa pu le ai ku me se pu le se mo le finga ngalo ye le tua na ke ko me suma di ma le lo a me ka ko o sol ka ngai me ali o fa pu io e lo mo fia me ngau yo ka a me ku pe se pu le le fa kwa be lo le ngalo a lo le fa pu le fa ngai ai e o ngai ulu ko ala me esi ya le fa mai God will interdepend of creatures. Our creatures is the sun, the moon, the cedar. The cedar le la au fa ilo papa o le little flower como o le fa la au como fio le eagle le aiko sparrow o mango como ngi. The spectacle of their countless diversities and inequalities tells us that no creature is self-sufficient. O le independent o me, ese. Ese falling on le kai fa, ese falling on mo. I interdependent. E o se ka falling, ese falling on mo. Pe ese wala ko. E ka fa mai, e ka fa mai me. Independent wa me o ngai ese ka ko falling, ese unique ka ko characters I merit so for ne. I have so ka e uma me. No creature is self-sufficient. Knowing ai mo se meo lo langan ni e ku ko kas. Mo mi ka ko mai meo ka ko e fa lema i pui ka au e vai o ia. Mena le fa ta la le wingo ta le fa o tato o tau si mea o le fo ko a ko. Jadi ku ase la au orang mo fa no ngai e palpa le ola. Na fa no na ko le palpa. Fa no na ko le palpa le ta. Ya. E fa nga ngai va da fa va. Ya ngu fe fa le. Le ngo pe ai. Yo me a fa sa ki singa e mo le va ve kupe. Me va ve le ola va ve kupe. Nga loi. The long term effect ya ole o onga le ke fiu ko se me ko yo. I say, my creatures exist only in dependence. I mean, they depend on each other to complete each other in the service of each other. Ya, oleh si memang tak kira dia. Ale ini lah Allah ini. Oleh si ya, nak meo ya kaku, tak fioki umba. Kira ko le fa ngau ru mai de si bore. Se ma apa. Le fa pe, lai ko ma ma le. Ya me va ver tam mo son mai opse. Ya wa, pe fa no kula feo. Ya la. Me la le fa me ko ma pe mana atamai de pui la au so ka hai la. Tong la nga le fa ngau mai de le. Ta ku ke manga wai. We depend on trees and their leaves. Depend trees is la. I say, apa la le sulu mai la ko la yang fa we la ya la ko me ai o la. Ai au la le la au. Ya fo penganga mai se e ma ko pi o ki senge le natural. Mo ka ko se vai. Sau mai la au sau ko le cycle le
Me la ngai ka wole me le. Yeah. Pope Francis says, human beings endowed with intelligence and love and drawn by the fullness of Christ are called to lead all creatures back to their Creator. Why? Kako. Esel no singere tu kako. Kako are creatures, yes. Ai kako lau ku ele tu ma ko fau. Ma le lofa. Ya lofa ya kako. Nga love, longa intelligence. Ole na lofa. Tu pikwana lo mai. Ele tu tangata. Pai kako ele tu lona folinga ma lona fatus. La fatus le tu. Le love. Ole lofa. Ya le folinga le tu. Ole love. La mai le ko nga me fa ka ke fo ai ma tau se ka ko me uma fa i tu ya no fa no le fa nga ngore kunga ore ko nga fi ke sa nga fo la nga fo ya o ya mo se ake po ya ka ko la na ai fa ko ai ko me lo fa ka se me uma al ka ko singa ele nga ko singa so fu me hola mai inga ia hola le fu tato au ka ko fu le intelligence le man le love ka ko ka ia uma me uma ile tu yo de winga ko nga le pedi nga ka ko fa mo nga o le tu sa o mai le ku ka ko fo ia ku that's the whole theology of so fu tanga ko nga renga pa ola le tu Now, may ile ya for day. Chapter 3 or kusiya, lang chapter 3 le. Laka ko okay, and fa ingoinga human roots of the ecological crisis. Longo bingo human roots o ya ka ko pan bingila fa kasi ya wa. Siya. Ya le ka ko may ka ko wa. Human roots of the ecological crisis. Longo bingo. Oleh ale ma fu el mele crisis le ecology ma sisyo mga oi tangata oleh human being ka ko le ma fu e ku mai sa wa ko inge mai human roots of the ecological crisis no inga ka ko tangata le ma fu oleh ale oleh ni mo fa la le fa ka ri ya anyway Pope Francis examines the twin notions of what he calls one technocratic paradigm for technology, and two, modern anthropocentrism. Nung winga, o the human greed, awa, senta umaya umaya, kaya ako awa senta imo. Ako po mo fa kede kami. Kay kaltangat, mayo si suman. Sila ko o mena ile mafu ini, ya ko ile. Sisiri ini ma Afioga si suman. Only Israel mako for greedy. Yeah. Human greed mga okele. Kapaya nga uya. Pero nga nila nga po tanga ko kaufaw mai. Oy, kaufaw mai me mai oli. Ya ko lolo na. Ele sisyo mga wa mo. Na ki okele ai nga ko. Sa de ya. Ko na nga greed. Re kede kami. Au ko ya du ka makiwa ra. Iyo. Ko mai Ada yo ka makiwa. So le kilai le la. Ya lo ko la ka pa. Ya mga nga uya. O mele ri ka kuskusinga ka mapai. Yo ka ko mo ya le na ve ta to se scale le kiki. Al scale mo international scale. Kama sa ole Amerika ma ko me na ma oi la. Iba nga fa di si akare. Yo. Ese era the wealth, riches, poverty, poor. Both views for mena rua sees nature as a mere given. Longo winga. O kwenga ikia ye ruole ka kanwa technocratic paradigm for technology, modern anthropocentrism, human greed. O me rua. O kikiro me ya nga nga kulo me, man sisyo mang. It's a mere given. Hey, pula ako me pa yan. Iyan, pula ako po me pa sami. Pula ako, it's just a given. May pula ka po. Never mind. An object to be used at will. No, nga. Kasi may pula may ko ka po. At will. Pula, Afioga lura po. Kape, alam saan kape? Kaya na ron na, may mga mawaway. Kaya mo ba? At will.
devoid of any spiritual or transcendental value. Ela, eu ka ko mai, awo le ma se si ko kilo the spirituality, ma transcendental value long winga, ole ka u me long tu fa le nganga. Ale o ka ma ka no ko ye spirituality creation. Al melanga, kwa ngoi ka, ele ma la mai ta. Me la le pusi fo la le. E ale le ko le vanga fa ko le kala ngo mai paragraph le huge paragraph. Kala ngo mai ka ma pa ia. Le si kanyo le o fa fika ko fo ile indigenous wisdom. No me leng ma ka ko ngema mutalo. Me ko fo ile le mero le ia ka ko sa mo pa nga po sa ko o le va fa lo la. Ai lolo va male tu e kile fa nga me ko ile tu ai lolo va to pia ma lo so ta e kile fa nga me ile a me mo to ko la ai lo fo lo va man si si ma ia la le ka fo ko wo ile ya e ko ma si si ma ka ai lo fo lo va ma si si e pa no me fa ya ka le pe si so no vinga ia a foi fo e fo fa lo ni singe o nga tama pa ia le fo wo fa yo fa to ya o nga tama pa ia le o nga Yesu wa ka le lo ko ka ya Yesu o yo fa ka nga ko nga me ka un fa si so o le sa o le fion pa ia le ko me le fion nga le ko le sa kus pa ia man tradition ya me se fo ya o nga le Ekalesia so yo a fa yo ele lo o fōringo risanga ka o fōringo le ko mar fa ko sa le ko o me foi deo ia fa le nga o la fa ko so ka ale e me vai pe so kingo ka ni so pe se me fua o le ko ia se va o le se value o ma se value ka a fa ia o ka ko fa so ka o nga i ka ko ma fo le value di se value la nga o la fa fe la sa o ngi me o la au ma ngi me o mangu mang fele mang kolopi mai also mo ko so nga fai so it all depends in ka komanga ka kona technocratic paradigm for technology my Pope Francis embraces the many contributions of science and technology in human development. Science and technology are wonderful products of a God-given human creativity. For example, medicine, engineering, communication, travel, art. These are good and positive outcomes from the research and new discoveries in science and technology. I like media. E mai kama pa ia. E vai kama pa ia media na technology. E mai kama pa ia. Ese kawa technology, science and technology. Kawa science. Well, science dia ma ko ia kama ka technology. For human development. Ale la fa mai elena e pe la medio medicine. E ve kamo e pe ka ko ma. It's medicine, it's technology. Ya, mai fo la ko ke man lo sie. O bo ya ngulo wa ru ko I ko ma e me lo fo la. Yo ka seki vo. Anga le la fo la o ke yo ya yo la ka wo science ka wala na technology, engineering. Yeah, takola, yeah, communication, engineering communication. Yeah, let's take the travel line. Let's take the airplane. Yeah, for lima lili. Yeah, for every kawang mas kakuha lili. Ay siya, lima lili nga. Ele may ko ngay kakuha ngay sila mas kanya. Ele minsan mga aawsi sila. Kawa. Si meya, lego ko may meya. Kalango ko ino ai. Iya nga. Ko lo ai dere ko kui. Ang level ngi masingi mangi me monitors ko kilen pa ko sila mai e makka mo fiori. Ole apori. Wa kaya wa ko mo pa talana Yeah, technology. So these are all very good positive side of technology. Yeah, for me come up here. Good and positive side comes from the research in science and technology. Therefore, improve quality of human life. Ang technology. Okay, mai ang kako ni sila ay mawai ko ni sila sekali. Ang wala phone mai game pa mai o mai kako ko.
Sa ole ele nga ko improve quality of human life kang ai improve ole the quality of the life of oisi species ai meo yo ke la nga o se ni ari wa ingo nga yo mo le wa fonga sambo ka wa ave ka ve nuta and nuta mo ngai mai le o ko procreate ko mo ngi si mai ke le mai ya sambo foi o que responsible yo mel e yo mel lá mas é lo foi yo mel ave ka o na uma foi le o polonga ya oi ma fo ada mai de ko yang elise winga fanga mai mel lá ele mas se fanga ma ka wai ma soli ka vale la yo winga ngambe ele ma e luanga yo pe fa ai causi lele so olha ele ho isso foi meu o concern nan kama pa ia polling kama pa ia science and technology le promote ko nga misplaced idea for infinite unlimited growth maximum profit wan mena ali foi ngi ka kwetsi si misia ko fa ma technology what le Galileo fa ficar o technology infinite growth mai la kupu maolari profiki ma technology ya mai la kele profiki ya ele ko uma e masa mai ya me ka lo technology ya ole fa mai ko misplaced idea lo ngo idea bu ngale ni ka fa ngai so ngala la po ele e wa me mo ya se me ni lo langi por ya por le technology le ya se me e kuma yo pa wa nga ka kuma nga le tu e kuma yo por kan yo por ka ko mai o le mai o ro ke le mai yo na ya ma ka dia na wa le o popole nga kuma pa yo ko fa nga se nga technology alu ka ko ai me we ni ke le ko le fangas ka ka o sinusila nga fa sik ke ko laptop le ya alo drone ya lo kwa pingi o ngai bo fel me ka ke mga ikili me nga le technology ni so fa nga se nga le technology le concern el kama pa ya ko Francis ali wo ku puke mi ka wale ai po ya Russia ma Ukraine ya ele ke wa ele mangia wa nga ka pa wan me mi ngoi mo ka lo li ko ye ave ka mo ye kuwa ya alu zoom ko yo ya my drone so ye ling kan ko ngai control mai control room ni mo laptop ya la fede ka mga e vo toale de ana no me ko pa me fa me ko pum ya o fel me va de nga ya nga me va le pingi ale wafu pingi ale winga nga me le without regard to potential negative impacts to human beings and nature. This attitude of confrontation, dualism between humanity versus nature, and only result in the destruction, the extinction of life itself. Humanity versus nature. Kangaka, if ke nga imale natulo me matsyo mga no. Apa yung mo kan ngo ka ko ko ka ke ai nga mga kau se ka ko me ola pa pe ko si mai nature ya ka ko fa la ko ke ye ko nga ma wa ngai me ola ye na ko poko pa pe poko lo man tan ya ele na ko winga pa pe nga tan au ka ko e fa ko ngu ele fa mai fa yo ka ko me le ko ki fa sang ka wo me ola e pe fa sang ka wo me o so ma Kapawalan me the results, bottom line, destruction and extinction of life itself. No nga, yang nga kafala, awali ko isyo. Yung kakuha ingi, kakuha yung pingi. Na ipamuya ka pamoy ng Ukraine. Yan, yung also may kawala yan sila, yung panski. Nga pahalo, lalo pala iya. Ano, ka eli mai ngai ko mo skasi ale di mala sa ruba mo slabs o yo mo fade si ma o ko
Sa wale di mo sin. Kang oi ka kai da. Pe Gracia. Ai. Ole ma ngai yo le le ka. Le nga ka ngai mai ai di ku le fa le nga a. Iyo. Ni so o mai ila ni so mai ma. Ile ya ai ma fu ai nga. Ke ko lo si ma science a fa mai. Ole a. O me le nga o mai ku. Ya, ka ku. Ka fa ngo nga me a. Ya asa ole ka ma pa isa. Pe o kun so fongo ba ko fa fonga samo. E o kun so fongo fa un me ka ule. Ye. Al so fongo ave pomo ka pomo ka. Oi, ka tangata. Ana ngai me ka collateral damage. E pomo ia na traffic e o ki mai ka me ki e me sla ko ye ni me. Me ka mai ki o ring ma ku. Ring ma ku. Le ana fa le mai. Ka le pe ko. Ya, pernah. Ya, oleh. Kai pakai kai wo. Walau kira kau ibu ya ka poklam ya pio ngai ya. Mai la ben ngama ya sum. Iyo mai ngai ya sum. Ya le wo iloa. Iyo. Or kang ka le fa ko ponge or ka ka wo ku mai le ku ma fo fo. Ya fika ro ka ya. Ya la fa me ka u la me fai. Ya ngau fa le ngai yo. Sio manga. Ngai me o la mai ngai le ola ka ma me o o sisio manga ya ka ke o apai o per medio kan mo ko me fisio ke ka polista apai se ko apai ngopi o ko fin kana ka lu fisio ki me ola la pasi po ya disia pasi po aisia ko upside down de it was so what they do ele sika ko yo fo ingo de ku ma ka ku so de ku le sika ko ha pe nga ko wa mo ha fa mo de ola ya ar ka ku por klame nga pa ke ni ya su ka ke de la bo fioma lo ke de are de venga i de ku si ko ma pa yo la ta to si o se ka wo ma me o mo ngi so fo nga ka ku ye me ngo fo ye de ku sa o ye de ku mo oe ma ka ko ma na me ro ku ya le pa ko lo ngai o le ruto ngai me le ngom ya o ma ko ma ya fa ka ye fo ya isi fo so sang me fa la u ro ngai po kana me pe ngai en kanga bengo so fo ma ro inga yo le va nga le utos ya ma le fa lo ro le well yo mo fa ye na e mai fa fo mai ile ta u por kana me u ta tu ta no ai fa so ai o le lau tato si vivi mea uma lava i le na fofoina ma whaia mea uma. Ia, ai. Te si mea koe whia kara moi pake rea. Kapa mai au lor ka. Malo. Sanga upa o se le starter. Talo e. Ke le ale de whia kaso. Sole pura ali kua hawe ke le. Ia, ai o mana ka ua le au. Ua ke le. Ka ngau ngau e. E kulema pamutala ia. Ia e fai aso ane ri. Koe oso holi la. E fai aso holi koe. Rosi papa ponga polkana. Iyo ia patai ana fai ka kokalo. Ia e fai upe tatu poklame. So ako tamale alo mo le ngā ia. Amen. O luinga tamale alo le ngā ia. Pero mi inga sa le utana e whape foi on po nei maso mo. Whau lava amene Yesu e. Whamangan mai mato sala lave mato mo le api feli. Te nganga o malangi me se nganga e api te popo ngatia. Patasi le lima o tou. Patasi o iamona wanganga. Pai fo me tuma pelunga ia tato umalawa Samoa. E mesi tato pileanga whamnyanga le tua leona na uma. Suako tama e alu e ngā paia. Amen. Ai, tai rau whionga. Tato porkale mena, se si whapoponga mea so asau. Al te mdei, me le whionga Patele me utunga. O mia nge whiaka. Mia rawa nge whiaka. E tai au.